Pedi panarik ko bebeuki teng Indo teng Ambo malupu teng manre risariaki si mapella ten ricinongi makecce ten risalimuri makale rojong teri pakuru sumanga malasan teri jampangi mate ten riwalu sidaung utti rakko rilemba si gangka uttu nakai si bawi engka sinasesa bawi nanre si asu engka sinasesa asu nanre si bebu engka sinasesa bebu ritalo si ripale limai nairis si angin maka de lapung anak riambokna ambokku narekomelo ki gereka talilingi kasi limanna wajuta sarekwam mengine na besingi darah tapangole rupakku ritanai ajak naita rupakku saba ni nendre esse bebuata enrenge tarolalu kasi matar pisota nenia tapagesi nenia tapasik takiwi sarekwam menginde na tamalat do panet ding nenia tarotoy masa pasio na bara upde uperi-peri jakyam menakasi miti ni darana na masih bebuana na uding de na jaji de tagereka ambokku ajak lalo tasure ananai maculu-cule rolo bolai ayak yang menasaba sinompori masih bebuata indokku nanawa-nawaika parela pacapurku ambokku tabalaku selalu kak kasih sela pacapurku enrenge sela papasalamaku rendokku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah maha besar. Allah maha besar. Allah maha besar. Tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah yang berhak menerima segala puji dan sanjungan menjadi milik Allah. Dan maha suci Allah di waktu pagi dan petang.
hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rilalenna ya assoy engker itu as-somarajata idi umma selenge nasaba engkane tampu sege egana hikmah lebih paiman rilalenna ya assoy engkere perluang pakesiwiang haji ya tona ya soy engkamanengi umma selenge padu pai tandra asedisedinna pada paset di ada paset di ati pakarajai pung Allah Ta'ala ya digaga weddin rion roi pakonsi rilelnai ati pahangi ati marunu-runu mata makita wai mata manrunu-runu napakua arajanna nannia akwasanganna pung Allah Ta'ala dengan gemuruh takbir, tahmid dan tasbih. Pada manengi paima pakabarui tepeta pada melok tobakeng ngisinin na dosa-dosata baicuta yarek ga nama lopo samanna ya soe bosi pamase lempo dampeng nama limana sinin na dosa-dosai ya tona soe papakedonai ati matarenge papalemaknai ati matedee papburanai ati matojoy to engkai pada masedi tuntu iriona nenia pammasena pung Allah Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rilalenna ya soe majuta umma seleng orwane makunrai pada pura paselenerengi ukupu di padang Arafah. Malalaingang apulengenna marupa-rupa bansana anrenge bahasana anrenge topa nasalai keluargana wijawijanna waramparanna nania kampuna de gaga nakatai sangadinna melo ipat dupa pangulina pung Allah Ta'ala. Pada saat itu mereka bersikir dengan bahasa yang sama, berpakaian dengan pakaian ihram yang sama. Pada saat itu tidak ada perbedaan antara presiden dengan pesinden, menteri dengan tukang patri, gubernur dengan tukang cukur, bupati dengan tukang pedati, camat dengan jual tomat, lurah dengan jual buah, kepala kampung dan jual kangkung, kepala desa dengan tarik beca, pembesar dengan orang kesasar, sarjana dengan orang biasa. Semua gelar kebangsaan yang sering digunakan merendahkan orang lain saat itu ditinggalkan. Segala pakaian, kekayaan, keturunan, pangkat yang sering ditimbangkan untuk menindas orang lain pada saat itu ditinggalkan. Semua sama di hadapan Qadir Rabbul Jalil. Semua sama di hadapan penguasa alam semesta. Pada saat itu rambut telah kusut, pakaian telah berdebu, badan telah lelah, tetapi kegembiraan meresap di hati yang tidak dapat diluiskan dengan kata-kata. Dengan gemuruh dan gegap gempita talbiyah berkumandang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikal. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semua permohonan pada saat itu dikabulkan. Semua permintaan ketika itu diperkenankan. Semua permohonan dan persertai dengan usaha. Disertai permintaan yang dibarengi dengan usaha menegakkan kebajikan. Upah paha. Nani ala bapa na punai pasilen nerengi pakai siang haji. Riga ungkana pung Allah Ta'ala nakatai si mata-mata. Makanya nabita al-hajjul mabrur laisa jasaun illal jannah. Naya haji ditarimai de gaga pamaletna sangadinna surga pamasene pung Allah Ta'ala insyaallah. Hati siapakah yang tertarik? Perasaan siapa yang tak suka? Manusia siapa yang tak bercita-cita untuk mencapai keistimewaan tersebut? Belo-belo tepaja mania temapetu manawa-nawa
temagang ka maminasa ri Mekkah, matinja ri Madinah, sapui Baitullahi, bawi Hajaratul Aswad, naiya kaya tapahangi Makkadai. Surona pung Allah Ta'ala, mega matu desure munrinna pung Allah Ta'ala, pada sapa ya palang hajinna, naiya kaya dek gaga nang lolongang sangadinna rana kapaccalan na pung Allah Ta'ala. Nasabak menre Mekkah, tania karena pung Allah Ta'ala nakatai, naiya kaya melo miriasa tau sugi, tong kapangkana, enrenge paimeng menre Mekkah, karena patampana nania pangulina iblis nakatai. Na'uzu billahi min zalik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Islam bukan hanya mengajarkan sama di hadapan Allah, bahkan Islam mengutuk sikap mental yang berlebihan satu golongan manusia dengan golongan manusia yang lain, karena menyebetu majepu patarompoi paka lebih-lebih aso gerenge akkarungenge abbatirenge rikutu ripung Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuhmu dan tidak pula memandang kepada rupamu, melainkan Allah memandang kepada ketakwaanmu. Majapunna pung Allah Ta'ala de na tanga polri asogingen na sederu patau, majapunna pung Allah Ta'ala de na tanga polri jabatan na sederu patau, tapi pung Allah Ta'ala matanga ipole etauta nan niat tepeta lauri pung Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya toi peristiwa maraja na tampu yesoi, ialah peristiwa yang pernah dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana besar pengorbanannya dan betapa berat ujian yang pernah dialaminya. Ibrahim merupakan sumber manusia beriman yang telah menang di semua front perjuangan. Seberat apapun perjuangan itu telah dilelinya dengan baik. Ibarat mahasiswa, mereka lulus dengan summa cum laude. Nasaba nama kumeman niro, narekomelo ipung Allah Ta'ala patandra derajatna, na warengi segega na pacoba na niya pangoji, ulawenge, narekomelo ireoji aslinna, riputama irenna api malumpalumpay. Jadi nareko engka anu mapasaw kininawa tujuki, mapai riseseta, aja mo tamalat de masara, nasaba wadingi jaji, engka na tampu deceng, yari ga tampu icening. Pada toha duriang nge, patodo-todo olina, neya kaya macening ilisekna. Makotopor pa imo nariko na tuju ki anu mapakario-rio, aja mua nataliwa senam, nasaba wadingi jaji, tiwi yari ga tampu ipai. Nabi Ibrahim alaihissalam, ritelayam bona to malabona, napakua basangenna kacongenna gangkanna de nan relenna tasseso ni sunie narekode na tuana topole narekode gaga topolena sapai engka panaruntu topole napa manre si bawa rirampir lena kurang makadai. Ibrahim mita di kawinna si o pangulutta Siti Hajar naya kian letuma pulo-pulo tahun na gaga wijanna agam meladua neri pungal Allah Ta'ala makadai. Rabbi habli minas solihin, puang tapak kadeleri kakasi wija masale aga naritarima tongan ni hajat nari pungal Allah Ta'ala rewere tongan nari pungal Allah Ta'ala wija ritela Ismail ana sabbara mengkalinga Adam maturu riparenta anak ripuminasai mapulo-pulo tau cayana matanna buana atinna inta maborom-poronna rahasiana arundani temak petu angolong temak bokok tubuhna buah hati obat pelerai demam siang menjadi angan-angan malam jadi buah impian kepalanya kasih tertumpu kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam aga na pung Allah Ta'ala namelo namite gang katege tepon na Ibrahim nania magala munna tau na nania eta nania lauriatanna de toga na ada mi bawang de gaga padupanna nasaba Ibrahim riwat tudena pagaga anakna punai puada makadai benenge engka anakku relatowa karobang napakua kacuana
Jadi puang Allah Ta'ala na paringarangi Nabi Ibrahim relatin ronam riwatu purana manipi melo tangan ni rianat na makadai. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu kafanzur maza tara. Anakku Ismail, majapuwi ta ko relatin roku, majapu gerek ko, jay peko ge tangga mo anak. Napebali na Ismail makadai. Ya abati, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ambokku, tapat dupay aga na parintap pong Allah Ta'ala, mati pitalongag ka, sayis atau maturu na sabara. De gaga tau-tau na Ismail melo rigere, nasabat tatana toiral na atin na makaday, namun tinggal kepalaku, badanku terlentang di tanah, aku siap sedia atas perintah Allah. Rigaung kana de gaga tau-tau na, biar hancur lulu badan jasmani, asal rohani jangan rusak dari perintah Allah. Karena kalau iman berbicara, penjara laksana istana surga, tiang gantungan laksana lambayan bidara dari surga. Maut adalah pintu surga, pintu gerbang untuk menanti. Dek gaga matana risesena, laut akan kurenangi, gunung akan kudaki, mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mate mo watakale, temate rampe-rampe, mate mo mapatuoi, mate padua telu temma sola-solai. Demikian pula karang kedalaman Ibrahim alaihissalam. Namo latongan napat dupe adanna si sebuada se di pangkaukeng maurepi daripada pangkaukengi. Ibrahim matandre tepot nari pung Allah Ta'ala, ribandingkan ipapujin nari anakna, nasabata tanam metto irelang atina makadai. De gaga papuji masar matandre, nan niya kami na malebi, sangadina papujin na lari pung Allah Ta'ala. Yamanen na papuji engkamana paggangkanna, sangadina papuji lari pung Allah Ta'ala. Agi togi ripoji, rilen na yerilino, narikotanya idi salai, alena salaiki. Orang parange, narikotanya idi salai. Noncop pasiha resengi keluarga, noncop pasiha resengi pangka, nasaba ia manengiro pak bere manengi pole ripung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Aga na melotongan na pangulut ta Ibrahim gere anak na Ismail. Na tiwi ni rion ro masinusunoy, riempet na bulu erimina, na paleu ni anak na risese na batue, riwatu na melo na gere anak na, jilimuni ha anak na papolo ada, papakasi bubuah, makadela pong anak riambok na. Ambokku, na rekomelo ki gere ka, talilingi kasi 5 wajuta, sa rekwam mengine na besingi darah. Tapangole rupakku ritanay, ajat na iteropakku saba ni nendre esse bebuata enrenge tarolalo kasi matar pisota nenia tapagasi nenia tapasik takiwi sarekwam menginde na tamalat do panet ding nenia tarotoy masa pasio na bara upde uperi-peri jakyam menakasi miti ni darana na masih bebuana na uding de na jaji de tagereka. Ambokku, ajak lalo tasura anak-anak macul-cule rola bolai. Ayak kiam mana sahabat sinompori masih bebuata indokku nanawanawai ka. Para lau pacapurku ambokku. Tabalekku lalo kak kasih sele pacapurku. Enrengi sele papasalamaku rendokku. Koe mengi nahalai kapatuku nariwattu becuku. Temaka kasih melokku. Walai neya kia aga narigaukangi tenelorangi pung Allah Ta'ala. Aga nageretongan ni pangulutan Nabi Ibrahim anak na Ismail, nasoron na pisoy rilon na anak na teya makan repisoy. Padahal temaka taran na pisoy, mapuet 2 batue, riwet tu na betan na Ibrahim ribatue. Araja kuasangan na pung Allah Ta'ala, ure tia petu, uli tia sape, juku tia malara, darah tia macollo, nyawa tia masarang tubuhe, nasaba nakomenen nenero. Elok na pura na todoe temakan re anu matarenge tepatodo anu macirue temapangangu apie tepauno anu mosoe na rekode na situru elo ole na pung Allah Ta'ala na pole na Jibril tiwa kibas pole ri suruga si kira-kira pasulle ri pole ri Ismail na salaman Ismail pole re matenge makade toriolota
sabar aku musukuru mupulu birita madece malungulongi naiya pamalat na to sabarae de gaga sangadinna dece mipole ripung Allah Ta'ala. Ya Ibrahim kada sardak tarukia inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim majepumpat dupa ni pim majepuikeng termasuk no tokiwale sinin na to madecenge kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Maka kata Al-Quran, inna haza huwal bala'ul mubin wa fadainahu bisab'in azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata dan kami tebus dengan anak dengan seekor sembilan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang. Kemudian yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya narupas sabarang, si kira-kira kacuero di pangulutan Nabi Ibrahim, ranjur kang iri tau miskingi makaday. Naiya to makarobay riwale ripung Allah Ta'ala tungke tas set dia bulu-bulu, set di deceng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang keras mengingatkan, "Man kana lahu sa'atan falam yudahi, fala taqrabanna musallanan." Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka hendaklah jangan mendekati tempat solat. Narima kuanna naro. Ajak lalu kinang kakabeti tan rotedong betuan na masike keng orang parata nasaba itu to seke mabele pole ri suruga mabele pole ri padan na rupatau nenia mabela toi pole macawi pole din neraka pacalan na pung Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mancaji contoh neri idi tau malebih iri borane akalere barani di Ibrahim de na carina orang paranna demi paselenerengi parentana pung Allah Ta'ala bakka namoni anak na relator gere demi papujin na lori pung Allah Ta'ala ya mo idi na seri makarobangi orang parata sesuai dengan kemampuatta makoto paropaiman toma-toma lebih ku makunrai pada kita kini panguluta Siti Hajar de na salawi ambokna anakna pegau pasurona pung Allah Ta'ala na kia mencaji hati pendorong hati yang diliputi putus asa memberi semangat kepada hati yang resah menghibur hati suami yang tertimpa duka kue topa mencaji surugai rilena atinna ambokna si mata pengesifat dupai parentana pung Allah Ta'ala mencaji toni pangajar idi seleserem maloloe maka daala ki akalera bakeng ripanguluta Ismail anakna maturu di todo pajajianna kue topa pengulutan Nabi Selaim saise kalolo matanre aturu dari pung Allah Ta'ala punai sipa sabarakem sekali melangkah takkan mundur walau maut memandangnya sebelum tercapai tujuan dan cita-cita yang dari tu pamasin dan niat riona pung Allah Ta'ala. Oleh karena itu ajak lalu kinang kamadorakai to duai pajajatta maga nah kasihan rasa-rasan na indo ambota mapamula na tampuki na piara-piara ki waktu tabaicu na pakuru sumangaki roja sionin na indota dedul lempalai mau toni wekapitu di pendrek Mekah de topa ni seola pakua jasana lauri idi maneng pedi pakasi tomatoa punai wija-wija mabali-bali anak paha tojo paha atinna dipangajari teneng kalinga neng kalinga tenne pegau na pegau tem malaku laku si de si najamai tanranna anak cilaka tanranna anak madoraka anak tematuru rito de pajajanna tes semoga hato madoraka rito de pajajanna maka de toriolota nigi to madoraka rito de pajajanna maka tening ina marunrung maka leja ina maruttung mapongkap pincepute marepa itelo mapetu sampeang mapangolo sangilai tecoko temacoli tenat cekengi papaja temita parempajang rituduai lino nenia akhirat nauzubillahi min zalik makadai elonna tobebuai pedi panarik kobebeuki teng indo teng ambo malupu temanre manre risariaki si mapella ten ricinongi makecce ten risalimuri makale rojon-rojong teri pakuru sumang malasan terjampangi mate tenri walung
riwalu sidang utirakko rilemba si gangka uttu nakai si bawi. Engka sinasesa bawi nanre si asu, engka sinasesa asu nanre si bebu, engka sinasesa bebu ritalo si ripalit limai nahiris si angin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Riolo takusalain na yon romalabbi kupemena say paletukang dua telu papasang andre gurutta panghikmay papasen na to madecengi atinna tau ritentuang ngebet tentuanna tajang rinen nuae papangajak baja-bajanna mapaitai temangingi mapaguru temapetu resesena selona naremakwan na naro teng kalinga madecengi nan nia ta paring kaliangai mudah-mudahan engkai ripangolo atit ta'ala ripungala ta'ala makadai toriolota tetop batak ko nasabat lempu mubesikelin nasabat geteng akawali ko nasabat dua ada tongeng muasandre imbo ando temapeselengeng namu pusi pa sipak na waye nalai mariawa namatandre akkeguna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Telu gau pasalamaki rilino sedi apecaki narekoteaki mareppa. Dua alemaki narekoteaki polo. Telu akompeki narekoteaki petu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka detoy andre guru tapangikmai 5 tapakesingi seokna sedi seu itepeta nasabak sempajang. 2 seu iwaram paratta nasabak seke. 3 seu ililata nasabak mekko. 4 seu ipat disengeta nasabak uki. 5 seu ia malata nasabak nyamek kini nawa. Nayang kaya nenia engkato 10 tau nageli pungala ta'ala maka detompan ritata agan ro nomoro sedi tau sugi nama seke. 2 tau kasiasi nama tempo. 3 tau panrita nama ngoa. 4 tau matoa nama lampe nawa-nawa. 5 tau malebi nama jaampe. 6 makunrai nama kurasiri. 7 pakkamalae nama daduang ria malakna. Arua tau malolo nama kutu. Asera toma parenta nama ceko-ceko. 10 tau pegau pakai siwang namelok miriaseng. Nauzubillahi min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ali tutui gaukmu ati keri witeko kedomu kue topa ampe kedomu kedona atimmu makkoto paro kedona nawanawammu mupade cengi atimmu musalimu i lino letuk di akhirah nade gaga pamaletna sangadinna surga pamasena pungala ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa amalan mutaqabilan wa rizqan wasi'an wa taubatan nasuha innaka antal ghafur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan baddal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal afwa lindal hisab. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wala ta'atika. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wala ta'atika. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wala ta'atika. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghafir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Atas nama saya keluarga pribadi Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari SPD mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.